Alright, ngikubingelele-ke mthando wezemidlalo ngalesikhathi ngibingelele kuphi nakuphi la obukele khona-ke mawukuthi-ke usuku lakho lokuqala ukuyona-ke le channel awenze kanje u-like ivideo ebese-ke uyasubscribe kuyona-ke i-channel ungaphinde-ke uciphe izi-notification bell ukuze uthole ama-notification uma kukhona-ke ivideo esiyifakayo. Sikubhekela-ke nje ama-transfer news kwi-Betway Premiership sokubhekela laphaya kuwona-ke amakhosi i-Kaizer Chiefs-ke eyingena njengamanje kuthiwa-ke i-Kaizer Chiefs kulindeleke ukuthi-ke isayine loyo owayegijima-ke kusona-ke i-Stellenbosch FC laphayana-ke u-Ismail Dore. U-Ismail Dore-ke usanda kuchithwa-ke iqembu lalaphayana-ke e-Saudi Arabia ephayana-ke i-Banias Football Club. Kuthiwa-ke impela-ke njengoba ekwi-free agent i-Kaizer Chiefs ingase-ke imsayine noma inini kusukela manje laphayana-ke u-Ismail Dore from laphayana-ke i-Banias Football Club yalaphaya e-Saudi Arabia-ke. Impela-ke iyona update engiyiphethe njengamanje. Like ivideo, usubscribe kuyona-ke i-channel, mina nawe akuhlangabezane kwivideo elandelayo. Nisale kahle.